kusengera bakonfu apa bushiku bwa lero amashina ya ndini ne Michael Chisheta babushiku bwa lero ndefwaya imwe na ine tusambilishanye pona mutukoseleshanye mwilembo ili alafuma muli one of the synoptic books ili akwa Mateo chapter 6 verse 33. Mateo chapter 6 verse 33 emoto alafumya ilembo pabushiku bwa lero kanshi muri Mateo chapter 6 verse 33 muleso sokutila kanshi pakubala sakamaneni ukufwaya ubufumu bwakwalesa nokuchita ivyo afwaya yena na vyonse ififimbi akula mubikirako kanshi lilembo ili lelanda pakufwaya ichinzo chakwalesa nangula kuti twasosati muri vyonse vyo tulechita ukubalishako kufwaya ichinzo chakwalesa nomba ukisa kuli bumuntu bwesu na bumubiri bwesu twalikwatako ubwapya mukibyalirwa kyamuli nkanda ya bumuntu nze ubwapya bwe twakwata pamo ng'abantu tubalirako okweshenshira shonse eryo twayisa bikalesa pampela nangu pepelepele pakulekeresha nalosha mwisa ilingi nga tulefwaya ikyuko tubalirako okufwaya ba life partner besu eryo twayingishamu Lesa Palast muri programu ya kyuko kyesu tubalirako okufwaya Lesa Partner ilingi lyo tulefwaya amachito tubalishako okufwaya amachito eryo twakitamu ingenji Lesa mu nchito Yesu ilingi lyo tulekita amakwebo Yesu tubalishako ukufwaya bye amakwebo Yesu yale ya pantanshi tuwasho mulimo wakwalesa lero nga fyakosa twalako okuwa lero tuwayibukisha Lesa ilingi nga natulwala tulekita mu macha yalekanalekana tubalishako ukufwaya ichinzo na ngwipinzo by'abantu nalosha mwisa ubulwere nga nabukosa mukonvwa abantu bambo kusosati eshenyi vimuti vya China Afrika nga bayishenshira shonzeshi shaka niko mtu wa China Afrika no wachingereshi eryo basosati esheniko amapepo noti pepeli esheniko amapepo opona mwisha kyonse nomba munguli mumuntu se wesu tulapange mpuso ichilingiryo kuba festi tuchibika pakulekeresha nomba ililembo muri Mateo chapter 6 verse 33 muri amashu ya moyo ndekwa imona inetuwete tuleriye mukashitakalinga nalapituluka mokuberenga Mateo chapter 6 verse 33 pale sosokutilati kanshi pakubala sakamaneni ukufwaya ubufumu bwakwalesa ati pakubala sakamaneni palishwira kusakamana ichole sakamana nishikiri chintu icyamano ichole sakamana sana nishipali fimo ifilimo ifyo winganongelamo nangu pali oni nimo chekupela nomba ifweta tusakamana ukusakamana kwesu tusakamana mukuchita amakwebo Yesu twalaba Lesa tusakamana mukutandisha omubi twalaba Lesa tusakamana mukupondesha shina lya kwa Lesa tebakapepa bali nomba bamunina emulombo kutilati konseko muri tusakamana okufwayo okufungwa kwa Lesa n'okufungwa kwa Lesa ntendekero yakufungwa kwa Lesa kuinasha n'okuchita repent kuchinja emisango Yesu n'okupokerera Kristu okumusumina nga sevya wesu ng'omukusushi katika myoyo Yesu kanshi muri byonse byo tulekitawo tusakamane palishi bya kusakamana kwati kukonkomesha kusakamana okuposa kw'amano okufwayo okufungwa kwa Lesa muri byonse byo tulekitawo eryo yakomukanyako okutira ati Lesa n'okuchita ifyo afwaya ukuchita ifyo afwaya ati tusakamane okufwaya okufungwa kwa Lesa n'okuchita ifyo afwaya tekusakamana pye n'okulandira pye okutira ati ine nalipokera Kristu ng'enfumu yandi chakwa nga mwasakamana mwalambo okubanga amasteps afyo Lesa afwaya okuchita obufwayo bwa Lesa tekuchita obufwayo bwa muntu ubwapya twakwata tulatangishako obufwayo bwesu n'otukuchita obufwayo bwa Lesa
nomba lesa leti papa chilo kusoso kutika Fwayeni bufungwa kwa lesa elyo nga mwabufwaya Iciliconse ambenyu kwendera muri boundary ya kwalesa ubwasya bonse bumwakwata soveni muri boundary ya kwalesa mu mpaka wa kwalesa mukusosa kwenu soseni muri boundary ya kwalesa mukukawulula embika kawululeni muri boundary ya kwalesa nga mwakalipa mulifuma muri boundary ya kwalesa kuchita ifyo afwaya lesa muntu ndabishi wenu nga mwalwala mulifuma muri boundary ya kwalesa n'okubomje mipashia kowero kumyundapa elyo ilembo lyakonkanyapo okutila ati lyena nafyonse ififimbi akula mubikirako naliyitemo sana eshuwiri. The God we serve is a God who cares. Ala chitakeya lesa uwo tupyungira nangu ntira pamulandu wakulisha eshiwi lesa uwo twasuminamo alikwata okusakamana kwakwe kwakutila ati alishiwe fyo tufwaya fyonse tekwishiwa fyo tukabira fyonse fye kuli mumubiri wesu lero ifisuma kuli baifwe kanshi iyo twafwayo obufumu bwa kwalesa step number 1 twapokera Kristu ngenvu Yesu nomba nga twashiringisha muri salvation Yesu ichala tulango kutila twalipusuka kwendera mu lutambulo lwa kwalesa nga tuambo kwenda mu lutambulo lwa kwalesa mufyolesa fwaya elyo nafimbi ifisuma fikamukonkapo nileso usakamana nileso apelya bena Israeli mu matololo abasunga abafwa abafumisha amenshi mwiriwe abapela mane ya kulo kubika pokoini nileso utechamulekeleshe kanshi muri fyonse fye turechita tubale tutangishepo lesa namutotela twachirakosereshanya po bushiku bwa lelo muri program Yesu lelo ni 7 minutes with brother Michael Chisheta kanshi tukesa konkanya ponde mona isambililo nokosereshanya tukesa kosereshanya pabwikashi bwa mu matololo uwikashi bwa mu matololo namutotela kabi namulalika okuti tukese babonselesa mupale amen.